Mary Omigiro no Muriborwa Okitutu Masaba. Limagomba Ward, Nyamira County. Mary Omigiro no Muswati Bwanchete Korange County ya Chirale. Mary Omigiro na bwatobo manyi ne egange nene yokuimo Kinyamira Igoro. Mary Omigiro no Montoso Merita Project Management at na human resource at master's level, accounting at bachelor's, pia na wate diploma in education, biology chem. Na so merite naende wokwana sabanta bangi elimo kuroka public speaking. Mary Omigiro na bwate gange nene ya Nyamira. Karwa mwere libaga Omigiro na nga eko restaurant ya bwate gange yenyene ya Nyamira agochikokora. Bienvenue sana, karibu na voigo kira ogukwana no mumenyi we county ya Nyamira andake na kiora igabo sene kyo kwenyora asegeti kiasi kiagira okwanire gatie yemeremo gosi chikostirio obumanyi boli obwate wikira bonega lakini na kyo gotoka ase honorable honorable njacha giterero eina yabire ndoto yane emyaka mingi yabire ndoto yane emyaka mingi kurwekera na lenga ali primary kila ingo muise ko musini ni sana tatebe myaka 5 limo yonda nyona na lenge umujumba bwoko kumia aikero twenga baketata na kaleti ready nene ya singa uyibeka alisko twategerekero anyona gukwana pona pakekera abwate twaresikana baketu alenge twali komanya na tata na nchita anyona mono senge njo basomete como primary ga alisengera so in a way ega kuna mono ega ansukia ngataka na nche nkine ngenda alibunge ina ukwana ba ukwana kiraba aligokora ukwana tuwali gotema go practice kumwega na kiali gukwana kana ende primary ngo nagasoma ngana ko bikwe prefect kana ko bikwe prefect gotira ngagende high school ngabekwe prefect bado ngunshikiliete na pia ngatenenere ekiyama kelkia abana ba SDS school nasomete kana agende university nasomete international university kero some international university abana ba wakira chikura tele bana aba Kenya boka abana be chinse yao bakarora ningi saini ngachoro ko be waziri ya afya afya seke gusina watata yo bochenu ngakole gasingia nkaegwe ekewe korkine gasna akoliki nengia nenga kinere kero tuwabwata commonwealth nende mbate geta abana ba Africa bateme ba East Africa bateme kukulikire paper yonde Museveni which will present to the queen nga participate ya soko mokonya go come up with the points ya ko presented which is a queen na atemere pia go African pia review mechanism in participated kero na kole skuru nganyolega lise humanitarian work ne humanitarian work ali Sudan kwenye Sudan ditera bakana yalenge rogoro na mate chiarenge amu pona alenge rogoro oise kulige limo no rogoro era mono ya Islam na bono most of the time bakungu mbabu atibaga ende ne miaka na alenge meke he mokoro kono agency go ne agency na alenge agency nkabe kuntenenere abasacha balenge like amisini nseyane bako mosonga ali kuboli umwana yo mwabeka ko sananyale ngaso ese 11 sinini nkana gukina ekiyeko ri project yako ba funded na USAID ngote mali baranga kikerukira bana gogosuki by the time na alikuwa project kwa na ikire eleve ko kunga advisor to the USAID project igo mbaro chinko na okaraki nkona gukina bono totebe negende kenyibwire na kerokwe telinge senge nchombwato musukibwe chibese goso musukibwe korokana na nche na reka nega ali mutwe ekene omusukibwe kuiborwa nende kera onkorenga Nyamire ko nakogenda nteba ngeti nkorwa omochangone tinko inda igubo besana kera that morning inda be called home ntaranyara gokore ibire birangere byaneme ekina kyo musukone bono